Apomodemu animdefo ayenhwehwemu bi no mo de abeto dwa ya wo mo se rubber bag ya na yedidi mu no eno kra na ebetimi akofa wo hawo bi de abeto omanfo mo didi ewo mu no so enam so Adom kase ye fato ye ho so na ye ko Food and Drugs Authority na ye ne ma mepanyi ekotwetwe enkomo ewo ho no ma wono ena ye opanyi kese ya woda Food Safety Management Department no ano Mame Maria Loveless Johnson na eno ba panyi edeto ye nim ya wo se rubber bag ne de nipa dodo na etimi didi wo mu na se awia elbo so cha ene bi ebetimi atete wo bie na emom no nya de wodidi wo mu ebetimi ahyeda akofo hawo bia ede abrɛw na ne ye na ɛyɛ ahomete ewo mu eni se bia wo bi ba fi koko ewo rɔba mu wanhwe na waka rɔba ni bi ya se no ekoto wo yem a ebetimi enya sunsunsun aso bɔne bi na wapɔmuden ne nso ɛho atechema oba ne church nse mu kyerɛ yen ya sei ene odi to yenim ebi areto antu ni ye ɛna ɛyi na iye den po na mu na ezindam de nom nsu bi efi rabim ono onye because obotum wa afra emu ne bi mpo mari em wa home wanye rubber de aza yenzi na yeme bo yenda aza on so ye na ezibem so ye nsu so ye ezibem on so mara na oye container keke oye azo so azim wanye na nti ekoto a ebazi ho kwan de wo be yi ozbo plate na wezi azo krotiti wo pa yi de obiara nye edwuma biara enwu de abozi yansepem no oye science no wo ansa na obi kotum wesipi de damazi onye no na nkofo bi aye edwuma wo ho pa obi ahye that na wo ache wa hwe de wa ye aza wo friend wo apostle kase wo friend the research oye wa ye nhwehwem ehu de damazi oye damazi no kosi de oye day no kosi day wa afanya ma bi esisi ano we hu de nyo damazi onye